slatkiša, kuhanog čaja, vina. Za popis, za pojest svega. I svi su dobrodošli uvijek. Trebamo čuvati tradiciju i drago mi je da evo u Sunskoj Gredi, ja sam već 3. put za redom, da dolazimo iz drugih mjesta pomoći da se tradicija održi. Želim zahvaliti svim mještanima koji su se odazvali ovoj maškaranoj povorci. I evo, ovo je dan kada smo svi veseli i kada svi zaboravimo na brige. Živjeli! Čujte! Danas sudimo tugi 2023. Jeste li za da ga osudimo? Da! Za šta je kriv? Za sve! Za tugu! Gori! Koliko je veći Darwin, gospodin! Na konjima i kolima, oni Federwagon, drvena kola, dok u selu nije bilo ni asfalta. Jašilo se, bilo je pokladno jahanje, bilo je prikazivanje narodne nošnje,
šta još, skakalo se možda s konjem preko vatre, ako baš zato, to je za đuđu, više za đuđu. Ali za maškare je bilo pokazivanje konja, narodi nošnji i što starije narode nošnje, iz našeg sela. A onda su poslije prešli na traktore, aute i tako. Spremalo se 14 dana prije. Spremalo po 10-15 dana. 10-15 dana prije. Dok je bilo više naroda. A sad, običaj još nije umro. Narod, većinom vijavnici običaj. A mi to sad nastavljamo.